смотра конкурса женских любительских вокальных ансамблей. Үтü gününen kıyı 7-15 yılın görse uydulluğun Respublikadagi ırı көрәген кытылақтара күнді көрәчілер бет. Мы рады приветствовать вас на гала-концерте республиканского смотра конкурса женских любительских вокальных ансамблей «Волшебные голоса Севера», посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Ыры олақ аргыға, ыры дуға ииден. Бүгінгі ыры көрәген кыйылақтарын, кытылақтарын налы намчы нам серегер, әйсели хачыдугар буға барығытын әғардели көрсөбіт. Бүгінгі ыры көрәген уопсая, онағыз вокальный ансамбл, коллектив, Bülütten, namdan, kalastan, çorapçıktan, mege kamalastan, ammattan, gornaytan, uopsaya, süz türdün sette, ırını taptayçı, kıttığını ıllılar. Слово предоставляется главе муниципального образования Хомустарский первый наследник Жиркову Василию Гаврилевичу. Küntülüğü kıtaçılar bıt, kere antar, bihi Homsta bastığı nehrin, jonun sergetin, общественнahın, onu tutuş ve mapıtta nehrini bu bugünkü ülle terehinden bu bastığı Volşebные голоса Севераден, jaktallar, profesyonel o jaktallar ondan kırtal küraklerinden istediği istediğini garantili bizim kömürler. Allah Homsta bastığı nehirlegen loqtaqtıra, onu bugünkü kurak kıttılahtara. Bastıdan turan maqtanı ömette bugünkü ülelebet düldürsü var. Bu düldürsü var bugün üleletler Respublikaga uan heger tarbaqqa battanar lokal küste kamesitler. Ondan bu kıtaçılar kinler süvelerin zamişanyaların bu loqtaqda bu loqan Того стоит приехать яка, бубаннахалла. Это как. Дючалы это как. Антони кина мақтаным это бу. Не як бахалагар Василий Гаврилевичка. Мен иккен радио келеханнан бу мероприятие некартетер юринен алымматыгар. Эсе даганы бирге, үлелерге. Билеген береригер.
христианского смотра конкурса «Волшебный».
Сапин Осколата. Iti
Лауреаты третьей степени республиканского смотра конкурса «Волшебные голоса Севера».